Ner mala kenyam ka na dialin kontin barwani lingwase me. Biya kamal te kon ka jo mi gorno ba nyak kon. Kan kono nyami jirama jidit ku channel ku je support ku subscribe ban jo me ban je linkel. Jo ban lingwase me update katin kono togre wika South Sudan. An wala che togo no te ka ti sharian lat no re wicha ka South Sudan. Kenyam jo dana bana right keje bana right ka kwi Lumumba ka shob dare wi ke juba Lumumba jene lawyer wood Kenya mangai ke longane dial ka general pan African activist Patrick Loch Otieno Lumumba je chubre wi ke juba wala ka capital city dung South Sudan. Lumumba aramangai ke a lawyer ka former director of Kenya Anti-Corruption Commission. Bejanong ya gwasa mani and tura de ko biajanen. Wooden yena magwasa me ramedit, ramedit jena lawyer. Benere wika South Sudan nyo the jeno take a tongue one long to bari and lat. Menangare wika juba, kejan gwasa me. Jen wagur jen wo about to Guadadan and what Dr. Machar, first vice president, Dr. Machar Guadadan waje luktin kajelat changajan dangar widero. Kapai bangon ron kina dangaro with jandangaro with it. Kenyan lawyer, Chachuban Wale, Kachanka will bangon kapai bangon, ron kina dangaro jandangaro with it, Jare which Kajuba, capital city, Dung South Sudan. What Dobadan Shubukaje, O Jen Badobadan and Loke, Dr. Machar Kajabajogich. Ngay Kone, Bende, Ray which ka South Sudan and Lumumba, a wajan Kanalat, and on. His visit was not officially announced. However, the observers are going to believe in one ta and down a bekaje. Rewiki juba wa beko ba Dr. Bajan and Gualo Kajelat. Watching and Rante Ramchi Jaladen wo Dr. Lumumba were Rewiki juba. And would a payan and guasame ngay kone dio general momala we kitchen con lat Corodian Ray which Kafaka did a jeka jaramaniam. Jen la chungla kalade look quaran kon in corruption chicken lat cha chung kelga ke ajen menen yana tama chala jen shubere wi ke juba a changa no lad road kana road kon lat kana lar no en we ne re ke juba ko dong de kule receive ke de welcome long ko ramimo mi activist ka jen lawyer ngaje dial tidial ngaje ke re wi ka africa human we mon kelio a Kenyan lawyer, Pan-African activist, Patrick Loch Otieno, Lumumba, Chobdere Juba, knew the one thing Karwade, knew the gen, but Guadadan and what Dr. Machar, Waje Luktin, Kajoran Chalat. Ngay kono and trial and dan and ba Dr. Machar ba je nangwalo kaje ki gwada nange gwalo kaje jen chi jen Karwade ring Machar ken jen kanane dang barotin kokien tin kontelan nei jukuma espilaigo. Cha lugdian cha nang ka chang jendang ro de ro ka pai bangwan ron kin dang ro jendang ro de gwam mi cha ka gwantin ano ken ikane ri cha dur cha jalat ka ki ko re dan je tok re woj kanasir gwa de shinwer wayami ken de ni SSPDF de ni kirmi ya de chicken yintin me cha de ni SSPDF cha ka joire woj ka chwa Uri shalga me jeral ma judak tu ajana wana more kur mo chi jan karo achine de wan chi liu kan wana mo tu ne tin wan bakan wer shu kan nak bone anetin kon tila de ni SSPDF ka chu kirmi yadit ba shu ren yale ti jena ka Uganda chu ka jakto wa civilian wa kan nak je to wa ka chu ka nak re wich kana sir chire me ngai kone ka chi na zagar wade chu wana bone ka dordian chet ke fangak wana ka yunde state chu ane de wan chu kan nak long kan wari ka jen me da ni chu to ke me ngai kon yale chu to kan wana mi chukur che jo che la do ne wuda danan chal ke kurlwal la ramadan la lawyer metre gwich ke juba kala do ne a jene first session ke lugo wa budget to ka tabon 9 am in the morning ke monday ke jelat tabon ke monday banetin kontin chagwan wa ba ka nang gwalok ka jen tabon mo ba all the accused person ba ka nang tin ano ka ba jo dien ba jo ling kwa jen changan yam na mo do badanen ba code mo ki gwalo man ba to je chala de wona wa members nitin content re wiki juba ne re kona tika luang ki authorities wa ken bikan ta dana ba
court ba ki baring machar ba kulu ge ne dial ro be kan kulu nyoko ben ko dong bu ga rach ba chalan je ne dial bu ga chup no mi na chup ka cha lu mo cha je lu den bina kulu proceed ko bina ko do bedien ki baring machar kan ite kon ya yen kel na ba ka lu de yen ta dan bu ko kulu proceed ke je the first hearing again jelat chang jan dang ro wi ro ka pai bangwan at continent kajo chalat gwaseme the chief justice will issue a court formation order which will clarify the structure and rule of this special court wane tin kontin ba ngoto ba ko lat gwa lokomo wa bu ko raj ka do badanan ba lat ba je lat keje so ne me ngai kone chana ngaje no ko kor September 11, right? Minister of Justice, Constitutional Affairs, formerly charged Dr. Machar, la Ramadan la ke mala Minister of Justice ke kuerne no kono la roi la jalat ke ken chikon ngat no chikering Machar chikane charge no ka chang wel kel ka paywan chikane charge ke murder no ka treason ken to man ko ken duero ngone ya nyogo te jala dui Dr. Machar so chiken jo mo chikane la chire ngai kone and woriang Machar te ke dur kenitin kon atila kuma SPLIO so mi chirna maba changa jino chajere jak ko chi tok chit komanda ngai kona ajen kore dana chi tore wi kana ser gwade chinwer waya mi chiga nyentin kana kum kirmi yadi jen do bodanen gwainke Dr. Machar ke je chirmen ngai kona lat ke jen won bo kirmi yadi ko ji jen changa nyam gwade dana chi ko yeto ji kon dia tiga ngai tinen wo korto ka kam nwer waya mi kennedy ni SSP de wala de ni kirmi yadi ka shwa kirmi yadi ba chwaje condemn ka taye dana cherin al che jagaja ka che dini che ga jako cha bu ire wikin nasir ko kenya makan kur kana dit ci ko dial ngaje no nware te ga nasir ci kala no kende ni ti ka woke but ci kim yadi che jeluk so je ndobe dana ci ko shu to ko je state ci kir ci jak ne netin kon tin la de ni chet ke Johnson luñ ke kwangchora le ngora kan kwangchora le kanane kwany ala ramadan la kuer ki governor dung apanal so to katijuren lat ne ko na cha yenti right kon kwidina teme kan senior SPLM mayo leader Dr. Machar ke Gabriel Doblam ke petroleum minister pot kang chol so ne ti kan ko na tere ti jentam right kon ne so de kon ti ngach kam dan le rode chana joro rien gwaz me chana nyog milin kon ka kuma SPLIO te ga jomo kan lat gwaz me mi kon di ala nyakel jo mom ben ya kelo amisha lat anatnelu yet so gorjen o de koran pal pin ka tada de kon lingeje ka jodan ce to je warga me menen kon me warga mi cha jak ke chare leka anatnelu yet re wicha ka sa sudan an warga me mi kon me no ti ka odor mi che yorpin chere mangai kon an odor mo che yorpin ko ti ka kware che kwan re wich ka sa sudan ka kwar to ka kwar SPLIO che ga kwan so bana neme bana jilinkel ka do badan en chalat kije kan kwara kona cha kwan SPLIO acting chairman commander in chief Nathaniel Oyet no ke Oyet Nathaniel Perino chajo chajalat te ke ne di cha pon ka kume maraike Dr. Machar ke kuma dana deputy chairman ka kuma SPLIO no chene di wan cha kwan gwazmene mugoro de kontiga ngai kuma dan le rode Nathaniel Oyet jen che let go che galat ku kuma SPLIO ka ta dan chalat kije chene di wan che ka kwan te ne di che kwan che la governor te gorno bana nyakel gwasme governor nyam dan de konling jenana Brigadier General Kengut jen cha kwan la governor apnal state pale kwang shorale dan cha kwang shorale kwanye kirdit ke kwanye kirmi yadit but right now she Nathaniel Oyet no she Brigadier General Kengut che kwanye la governor dung apnal state che mangai kono kay mu do wa len mu gwalong so chaje no no jen baje kwany cha lad mu di che lat ko wa chagu je jaram dan bu kume SPLIO be nang niam no dor chol kono mo e apnal chaje kwany congratulation ka jen ka do dan cha kwany ke je ne ko ken cha kwany gwad me ramro de men cha kwany la governor Brigadier General Peter Bulga cha kwany la deputy governor of Apnal state no again deputy governor Ramadiodin Gwazme, Honorable Dr. Day, again executive director of the relief organization in South Sudan, Wachajo Kwanyala executive director. Ramangwandian, Honorable Uchan Kwang, Kwanyala commissioner of Lungshu County, new commissioner of Lungshu County, Kakuma SPLIO, Chaja Kwanyetema. At the same time, Chakuma SPLIO, Nere Kona Chawu Tinatini,
ala individual tin kona cha wuch te sep ko gwade dan ramanyam e brigadier general Kech Mut chairperson of the Republic of South Sudan chaje wujene alo ken ne kon cha kulat gwade mo honorable Dr. Commissioner Longchu County no chanyo ko menang kaje ka director of the relief organization alo cha gwad chika gwani gwat kan de dialati ti shaling reshuffling me kuma spell ayo ledamo ko gwi kan no bi structure en bokulo gwa ke bu kuma dien bagwa so right now chane ngaje no kuma mutaka panal cha jik dial cha ko woj na tane lo yet jene de jidini jaga kwany ko kana shi kan jien ano ka kuma ma raike kirma yadit ki tayda ne cha lat ke jien wo take mal me de tanya la like peace agreement but right now shuuda me chene ko kien cha nyom kwanye ka chirma na chana ngaj ngai kone long ne tungwan gorken no de kan madan le ro de kan ngaj so mi chirna mene biaja ngaj governor tama governor apanal ajen sianen gwaseme jaram dana cha kwany brigadier general Kengmut ajala governor of Amanal state la new governor right now right corner pale kong chorale baram me ram jidid mi cha kwany de yente ka ngaj kam dan le ro gwasmene no akan konu ni ami jirami jidid gwaseme gorro jin bin titi bi ka nyogane ko ken mulu kon katin kon lat korodien ci kon diala ngaje no nene reng machar bala rami momme ba nangwalok eno ke jen kan koninten be right ba nangwalok ba joluk kan ne dial kono tike kel shit ke ngai kono no te pot kangten eno te do blam tetin eno ken ne to ko ken kono be justice be kan face eno ke jelat so ngai kono anta dan en chakura dial ka tema chala de ne kene kontin cha kede konte cha yen ke dakrema charkel no kendial wa bika pir ko court ke jen changa mo cherme ngai konen wonene duoblam kena potkang kene it very important people to gurga no be joja changa mo ke jelat ajen mu kuyela nena no nun ka kwar ko ken kan kwar to ka kwar ko ngai konke ki lawyer cherme chana ngai ni ken yamane chi kondial te ngaje lungo ne no teke la lawyer chu ko koru dangbaro charo di la do ken kene de kume ki bi chonkel ke dar ma char an gwalo gedan ajene sha ko ngaje ne liep ke je ngam ka en luko me ko dong de tok de jikten ko mo we je ga long men ku men te ten point ke me yadit be chu da kan wena mon michi mal michi wo gwa cha je lat ke che chinaro ling den be chwa gwa ban mu ka ne chinaro ling bi adil ngaje nodi tel michi al mal rewi ke so Sudan so na me agenda na to ko teme so gur kon dialo der we gwa en luga dana ba luk dakrek machar kozmo teche we gwa bi ngaje no balarik anyok gor je no bi aman dan chala de natnelu yed no chikan gor no take a look me they carried out ke Monday chere ngai kone kene gor kene de contin la international community amenity contin la judges ko de kene me de kana drop kene me che chuong na many a violation of 2018 peace agreement chere ngai kon diala chajo mo chajalat but turning point jene wude shibene mi cha kwanya ni tam ke ram shibene ni la lawyer me la European contract kwido gwaseme anta dan che ben gajere wiki juba wa kel mi dide lon cause beti diala kon wa botok bajelat millat fok la ko diri ngame kering machar a very important along ko ring machar jen chaje yen lo rabang ka chonde ka midong tering machalat ne de konte nyinyre wika so Sudan no ke kendi ne SSPDF no kene ne de konte la de kene ne de konte la nur wayam te la juwi so la to ni chang no biji wuj buga ga ka ne de konte la de ni chikan gurno dong de kana kam freedom chir ngai kono no de ne SSPDF wala to wallet kendi je ga longo ne ka gwa Sudan rewi ke nasir anyok chi angaj bono temete ramte ke nasir chane dial chaga joj no ka nyok mende dienen bi ring machar jago bela ramimo bidong de court case me der lagwa odi ne ka gwate dan me charing machar no chaje yen cha kin yadi chaje nen we cantonment site e dan tukume spela yoten choko dakandial gero kure da na chito ka malakal sorry ka yes ka part of ka penal eno kan nasir to le pel le wogoro na gane ko la kuma spela wana me nane long jen me ram chering ma chache yen kare ga na chala da hale rewika kana sa ce dele jien bedini spela ay wotin to ka containment sign ba kala wojo so nyu de jenu cheri ala kan wona kira na mone
gwan mi bo ka tin kanyin ga tin chu man tam right corner kor jatin chi kor mi dong chin to tam right corner so jo me gorno de yena ling ala ke jelat ba da kemachar eno ba je nang gwalok kanetin kon tin lono ke senior official ka kume spilayo ka gonya dana cha gonya ke re which ka so Sudan kirma yadit ko ngai kon diala bone kirma yadit melade daraja ko dare ring ma cha dare jabat dare chona dare jawuch che gorno te mede to ko shi kon linga no jana gor jano bering ma char jabat so bi anga jeno ne ne ka gwase da ne sharing ma char cha je yen ring ma char che cha gorno de na je keje ne ideal so cha gor de na je keje but en to be da ne gor keje no de na je ring ma char keje ken kirano chwana chwa jagji Kenya kaji Africa Union ano wi aji ke ring ma chare which ka juba chwaje buluk chwajon ka yen wi akut Museveni wi ara ke Museveni amichi Museveni cheno kono bi aji ke ring ma char den bi abinje keje mechi na akude chu Museveni chu olok so munyo den wodi ti diala ti ke dilat ke Museveni kene ke kana me awa wiche be reale ka gwa bu wonu bu wonu ka mo woka chido ngai kono tema wa wege jeno dong civil war dare we woni am kozmi cha kana karing ma char kana lugo gwa neme ba woje ka lonko ngai jenwo drop kanije ke 2013 January cha kanakten kataram chikir ba chi je take ka responsibility che jege cha lada ne me January cha kanak so dumu cha tije ne ka tije record cha lada ndara gwa long batara cha tije so de kono me de kono ling ka ta dan en wongwa na wokan ka jere wi ka South Sudan tame so chana lep ka je lat chang jandang ro wido ka pai bong maron chin dang ro jandang ro de bana tin kon lat ko rodian bana keling so chilo na te de long ko chi Kenyan lawyer mila pan African activist Patrick Loch Otieno ko Lumumba ko je chubra ko juba ete lo mi di de wajen cheben katele mi chalat ken ro da non sin ware wujin gwado mo jen a very humble person la to la jalade is visit be ko jen berik ma char be benen gwad dana do ko jitin mun lo je ke kach ke lo ko je ka tok wajen do dana be ke je chwaje perwe jin wonene kuma spela yo jangema mulat ke me ke chejeno chikana na tnelu yet cheno they are very ready right now real karudi ne ka you don't know no ngumbro lat ka kor goten be ban ngane je no pan ka je kuma spela yo chaga ma gwade dana tikatin ma ka gonne kendial entame kasa Sudan right konen wala chang wal bangwan ka pa bangon right ala Thai security che benet cha la de long en wale re which ka juba dub dial wa cha ka gak awanam ba je carried out many chang jan dang ro de raw chang dana wo da kan ma char no we ka code earring chala no security bala Thai long ka je la de long wo wonyam so jena dan chana kul jogono teram gorgono be jall ka tuk tiang no me chala kum no china jel teram be jall la kum kirmi yadit ko kan dol kan bo gi ken dong te ko re to no ka ben da ring ma charar ko ring ma chana ko gwade dan cha yen ge teram chi jek kan barar ka jit lo ne dialong chi ne dial content rar which ibene content we ke juba gi ken no ko real to tene watu ko charing ma char chaje yen gorge je no ring ma chader barar shirma dan ngai kone ne dial shoot kan no malatitin ramadan pen malo be ben kir mayadit so jo me gor jeno de nyo ayekel en ko aji nyo ne ko ken ban je kala rodien chu yoro jeno bilere ko ken bikelen gwatmo biata ko mal bye.